Ksenija Šovš, ruski jazik, 8. klasa, 3. godzina. Nastavna jedinka sinonimi i antonimi. Žadam vam dobri deň i znova vas pozdravljam na tej TV godzini, keď na taki spôsob, jak sme už započali, budeme učiť novú nastavnú jedinku, ale to naslov vám neodhadnem, poznejšie vy sami zaključite. Znači, počneme tak, že ochabíme mesta za naslov, pretože verím, že ľahko zaključite sami i budete znati o čem budeme učiť zo prikladoch, pretože ste to učili u nižších klasoch. Lijep vam nadpomnjem, znači i dalje preučujeme leksiku zo stanoviska značenja, semantiki, znači semantične stanovisko, značenje slovo, jakše oni celja po značenju, učili sme o homonimoh, a teraz budeme dalje tiž z toho stanoviska. Napišeme, znači naslov, ešte raz povtorjujem, dako zohapce sebe mesta u tekoh, a mi rušame od takih prikladoh, ja vam ih prečitam i verim, že budete už znati. Bizovno to znace, boste učili u nižších klasoh. Sigurno to znace, boste učili u nižších klasoh. Znači, taki i priklad. I jak sam vam čitala, sigurno to znace, boste to učili u nižších klasoh. Kto prepisal, rozdumujte o tih vyrečenjoh, či su potpolno isti, co iste, co rozlične, gdje je z rozliki. Nazdavam se, že ste pravilno zaključili, že informaciju, ktorú nam davaju toti vyrečenja, to je informacija potpolno ista. Hej? Jedino co še rozlikuje? Rozlikuju še slova bizovno, i sigurno. A co oni znača, či menjaju, či nje? Normalno, že kad ista informacija, že nje menjaju značenje. I zapišeme zažlem skori zaključenja, išće dva prikladi. Najše javia to tí, ktorí porobili domašní, i druhé, najše javia to tí, kotri porobili domašní. Hriška, hrišočka, evo tak, i druge. Iznova rozdumajte o tih dvoch vyrečenjoh, či su isti, co iste,
co nie iste u njih. I teraz už na taký spôsob dostaneme i naslov našej dneškajšej lekciji. Znači, podsanjeme. Isti vyrečenja daju istu informaciju, ali vidíme, že slova ktori i kotri rozlični. Na osnovi tih prikladov možeme zaključiti, že slova bizovno, sigurno, ktori, kotri, to tak volani sinonimi. I tak i naslov napišeme teraz. I napišeme jedno i, ktoré poznejšie tiež tak doplníme, znači naslov, znova budete sami odhadovať. Verím, že vám to nebolo češko, že znáte, jaký to slova synonimi, probujte še zdohadnúť. Za homonimi sme hvareli, že majú rozličnú značenje, hej, po formi su isti rozlične značenje, a synonimi vidite, že im forma rozlična. Hej. Co znači forma? Vonkašnji patrunok, glasovi sostav, im rozlični, ali su po značenju potpuno isti. Znači, to možeme tak i zapisati. To synonimi, jak tezuljem i do zahradzenja zažljem, že bi se mali priznačenje, po vipatrunku, lijevo po formi, po glasovim sostave su rozlični. A po značenju su isti. Teraz treba nadpomnúť, že postoja synonimi ktori po značenju potpolno isti, jak co toti, znači potpolno im iste značenje, a postoja synonimi ktori bliski po značenju. To bi povedzme, ali skoro toho ešte vám priklady zapišem, znači takih synonimov, ktorí potpolno isti. Probujte še i vi zdohadnúť, ktorí by to boli ljikar, lebo keď povieme doktor, potpolno iste majú značenje, ne menja nič. Lebo keď povieme stavec, lebo zglob, tiš značenje potpolno iste. Tu jedino može biti da jedni stari slova, da jedni požički z drugih jazikoh, ali doše hasno i rovnopravno i stavec i zglob. Oprez, naprez, oprez, naprez, povedzme horod, varoš, horod z vostočných požičkoch, to je spada do vostočných požičkoch, varoš z mađarského jazyka, ale značenje potpolno iste. Horod, varoš, to iste. Luki, lebo džepi, lebo jak pažička nješka še može biti spove, častejše dzerošnje trava na polju, luki, lebo džepi, pa otečestvo, ocovščina, znači ešte raz po formi, oni inšaki, ale značenje im bude iste, potpolno iste. Jak sam už spomla, postoja synonimi, ktorí nie potpolno isti, nie celkom. Podobni su, zaviši s jakima slovami še hasnuju. Probujte še i takih zdohadno, znači keď nie potpolno iste značenje. Napriklad, veseli, radosni,
Pavecka, szczęśliwi, zadovoljni, rozpoloženi i tak dalej, že by sme nevypisovali baš šitski, vi probujte še zdogадно, že ktorý ešte. Pa rozdumajte, že za koho povieme, že je veseli, kedy povieme, že je radosni. Preco su nepodpolno isti. Bliski su po značenju povieme, ali nepodpolno isti. Veseli povieme, keď dahto taki po prirodi, po charakteru. Vše je veseli. Znači ja vam tuljem tak napišem vše, že bi se poznejše mogli rozdumati i ponoviti o tim. A kedy dahto radosni? Kedy dahto radosni? Radosni je keď ma pričinu za to, znači hviljkovo, teraz možeme povesti, predaco možeme tu zapisati. Predaco. I tak dalje. Ščešljivi, zdogадніться še Džida Masleja, za ktorого u pripovedki Havril Kostelnik, car nad slunečnikami, hvali, že je jedini ščešljivec. Znači, probujte povjazati i rozdumajte i sami o tim. Že jaka bi bila rozlika. Tu vecka išće slova povedzme dom, hiža, obisce, budinok. Znači, či to podpolno isti, kedy htori, možeme i to zapisati. Dom, hiža, obisce, budinok. Rozdumajte, kedy povieme hiža, to sme ispominali nedavno, keď sme robili leksiku, že kedy povieme dom, kedy hiža, kedy obisce. Dalje, prikmetnik brudni. Jak išće može biti šitsko? Brudni. Jak povieme brudni? I gadni. Pa već i zatrepani. I britki. I zabrudzeni. Nje vše i nje u šitskih situacijah možeme každe od tih slovov pohasnovac. I to znači to, co sam spomla, že su po značenju isti, abo podobni. Tu teraz možeme napisati, že su podobni. Že su podobni. I možeme išće dakle rozpatriti, išće da jednu situaciju o sinonimoh povedzme. Keď máme taki prikladi, prečitam vam. Moja baba napravila smačni buhti. Baba napravila smačni buhti. I vi toto rečenje budete celkom rozumiť. Nie znam jak školjare zo skocura, jak budu rozumiť, jak bi oni može buď spovedli. Moja baba napravila smačni, co, verim, že oni dahto od njih bude znac, že to pampuški. Evo, znači tu podsahnjeme buhti. Mi pojeme u keresture, pampuški, znači pokocurski, jak poveme. Lijepo povedzme, mi poveme u keresture, že mali dzeci ljubja kućac. Mali dzeci ljubja kućac, a
kod cure powiedza mali dzieci ljubja kučic. Lijepo powiedzmy jeszcze takie słowa woni, woni. Pa powiedzmy išli. Išli, to jest pa išli. Pa vecka poselka. Kod cure posilka. I tak dalje. U vaših gramatikoh na 75. boku, znači napišem tu, počina lekcija o sinonimoh i tu najdete jeden dlugši spisok, a ja teraz nebudem spomínať, pretože my o takých slovoch uživo učili, keď sme učili o dialektizmoch i keď sme nahlašovali, že bešeda u keresture i kod cure to nie dialektizmi, ali že to dva varijanti iste bešedi. Kocurska, keresturska bešeda, znači želim dva varijanti. Tedy sme to ti slova baš veljo spominali, vežbali u prezvi rečenja i za te rasteljo budzeme, te rasteljo prikladi, a zapišeme iščeljem, že taki sinonimi še volaju teritorijalni sinonimi. Znači, to ti, co sme tu spomli, poneže daku zbite pre ohraničeno stabli, ja vam napišem zo červenim, že to teritorijalni teritorijalni sinonimi. Tak. Znači, to bi bili teritorijalni sinonimi. Postoja išće i ofarbeni, znači u ekspresivni leksiki, tam postoja preemocionalna ofarbenost, ali to sme už naučili, detaljno sme o tim, takže ja bi teraz preskočila, znači to tu čas, pretože išće, jak sme tam položili i, išće nas da kus čeka daco bars kratke, jak i sami verim, že vidice, že to šitsko co znac, vekšinu u stvari, nje šitsko, vekšinu o sinonimoh se i znali, Daku sme toto znanje prehljibeli, prešireli, s tim co teritorijalni sinonimi, že možu biti bliski po značenju, že postoja i emocionalno ofarbeni sinonimi, znači to bilo ljem prehljibjovanje, preširjovanje, a najvažnije što vam še hutorim, to, že bi se to ti slova rozumeli, že bi se ih hasnovali u vyrečenjoh, pretože vašo vyražovanje bude veľo krašće, bohatše, potpolnejše, preciznejše, kad budete hasnovac či u usnej, či u pisanej bešedi sinonimi. Zato to najvažnejše i u vaših gramatikoh od 75. boku pa nadalje je veľo vežbi, o ktorých mi budeme znači prejk Google učalni bešedovac, to je dohvarjače. A teraz išće dalje budeme, daku, znači išće povedzme taki prikladi, že da jedni lekciji češki, da jedni ljehki. Češki, da jedni ljehki. Tiše nas davam, že už odhadujece naš naslov i o čim dalje budeme bešedovac. Povedzme, včera bilo ceplo, nješka žimno.
Znači da jedni lekciji češki, da jedni ljehki, včera bilo ceplo, dneška bilo žimno, po probujce kto už prepisal, že co vam tu vjazano za sinonimi, za leksiku po značenju, co vam tu pada dođe bi moglo še povjazati, znuka u tih rečenju, ktori slova, povezme, to bi išće mogli buci von nješka beha hore, pa dolu po drabini, i tak dalje, i tak dalje. Probujte ih poput sahovac, to se tiž robeli u nižših klasoh. I to bardzo jednostavne. Znači, češki, ljehki, verim, že se tak podsahli. Včera, nješka, može biti nije baš podpolni, ali ceplo, žimno, podpolni. Nie powiem wam co, Niemco mi nie wybegło, ale jeszcze wszewa mnie odhadniem, że jakie to słowa wyrażuje się jakaś procivnost, wczera nješka, ceplo, žimno, znači vyražuju procivnost i to taki slova već navoluju antonimi. Antonimi. Znači naslov, koniečno, pri koncu godziny mi vypisujeme. Sinonimi i antonimi. A bok, na ktorim še antonimi nahodza u gramatiki, potolkovani i s prikladami to 77. bok. Mi antonimi často spominame, kad analizujeme knjižovnost, pa kad najdeme kontrast, znači dakle procivne značenje u velih pisnjoh, sme spominali Irina Hardy-Kovačević, uzmenje dzeci veci, tuta premenka rozpoloženjoh prešloho roku, hej, normalno. Kad sme robeli baladu pisnja o suki, tu sme mali kontrast, veli prikladi za kontrast, znači to šitsko u osnovi našo sinonimi. Da su tu veci i tolkovac nje budzeme, pretože to znova, jak i za sinonimi, treba uvežbati, znači prez vežbi u gramatiki i znova hasnovac u jaziku, že bi se ho zbohacovali. I sinonimi i antonimi jeszcze raz spadaju do leksiki zo stanoviska značenja, to je semantiki, jakco i homonimicu sme už obrobeli i zostim i zakončujeme toto stanovisko i vecka dalje predlužujeme zos leksiku i dalje zos leksiku, ale dakus inšaki, na inšaki sposob. Znači, slova, ktori procivnoho značenja volaju še antonimi. Znači, tu napišeme, že to antonimi. Slova procivnoho značenja. Za nješka teljo. Do viđenja.